Adi sang maraga jekek Lis biayu angga ni dewo saiwang ditnya pengen hati sing jadolen pisaran mulus setong rauh beli arse jagi pacang lunas tamu teken angga ni dewati obat sakit bodoh Sake walonyen upah hati-hati beli disarakan beli teken tanah di terus boyo jo mempunyen upah apotik merupu potre miwah nyen pitaden anelen win mamang sakit beli nejoh di tengah sakit utuh paling bingung keadaan beli yang lemah keadaan ngana donyen pan aliando ulon duet idewo bisa hati gede beli teko beli jadi donya nanti dahat luwih mau tamu sing adelen tuah gelah idewo nendo ani harus ke bakal namatin pinukan anak gue jadi kopi banget nyen pinunas beli tegeni anak astung karo idewo nyen suwi coledan ngecerin beli nambo rauh gak dimangkin hati badeng ngilangan ibu ping telu ping pat nyen beli mewanti-wanti nunas tegeni idewo ambo anis paruside nicalang ibu pikayunan beli wantah idewo sang medewe tampung itu nanti kalian tidak sangkaning saking nyen pangandikan idewo gelisah jawis atur pinunas beliati pijeyang taman idewo wantah nyen totonan duet idewo ane joh di tengah mengkap tuane nyen harus ke namatin pinungkan beli ane itu ya tur maning kaki anak itu maning menjadi dominan nah keluarga itu nanti jekek gitu apang baru jenyen angga itu nagingin pinunas pengelungsur beli tekening angga gitu ini ngesamput
mana beli beli aku yaning nyen sangkaning sampun pikayunan beli kadipun beli ring aja dia ngejadi bisa dia titiang jadi pancangnya ngerutur maningnya nosa sepengaruh akan bantu keciren pinake bukti titian jati tresno tekian tangan margi durusang sampun beli nunasang majeng ring itu anak kecil yaning sampun kapai jenyen pemargi sane witawi dewasa sane kebosakan durus marian agen mata nyen andi nungilang pikayunan nungilang pebaos anggan palu beli tanggal kewendanan inggih ide anak izin sanggang pun digulu rupakan ya sani pengabdin beli taler pengabdin titiang jika raris antar pemargi nemokang sani kebawasan becik rah ayu balik katamu serang titiang nyen beli metungilan mepengit diamas sarang yang beli mau temu kasih